online ام بیژن ام ایرو ام برنامه کل دار بخن از باورم ام ایرو زیاده درج نکن هاو ام دوست شتا بدن برخو لسر ناوی سازیا ام مافیا خافتنی بدن هوالا و یندنی چند کسی دنیجی بخوازن لسر گرینگیا روجا زمان زکماکی جشن زمان کردی باخفنجی ام چند هوالاره وان گودار بکن مامۆستا کامبران ئەمێ ژووی دەست پێ بکن و پاشێ ئەس باوەرم ئەمێ مامۆستا میرهەم مامۆستا بسە دەقەکە ئەزێ دەنگێتە vekib مامۆستا میرهەم دەنگێتە گرتیە ئەزێ دەنگێتە vekib تەمام ئەز ئەولێ دەنگێ ئەمێ مافی ئاخافتنێ بدن مامۆستا کامران ئەز نەش بۆ مافی ئاخافتنێش بۆ پرسێکمە بووش بۆ پرۆگرام کەرم کرد د جبینا درباس بوی د بریار وا بو کو حوالک ما بر بناوی رونی بو یان باش دبیرا مدنه ما gerek لسر حواري تزكوي هبو او تزهن او چاوا بو اره حوالا روناهی önən جبرکو برنامه و هبو نکاری بتبلیه بده امیرو بخوا ریوه بده اره حوالا روناهی نکاری بود تبلیه بده جبروی وەک سەری دگۆ ئەمێ دیسا مافیا خافتنێ مامۆستا کامران بەلا کەرەمکە وەلە کامران هەوەلە دیدی هەر ئامە ئەو بوو پرسێک بوو نەتشتی کرد ئەما گەلێک سپاس کرد مامۆستا کامران لەسەر ناوێ ئەنستوتیا ستۆکۆلمیا کوردی مامۆستا کەرەمکە کاژمەرهێنکی قەڵا گرنگیا جەژنا زمانی کوردی ئەرەماخۆر بکە بله سپاس اشتراجیش همو بشتروانه را بشتروانه هجا و برومتون همو و سلاف دکم و توا سلاف دکم جدلو جان سلاف لینگو اف روش دیاری مکری سلاف لجانگوری و مه جلیلا قاسم حتی شیرین ارمهولی جفرهات و لهنگ شوا چاران حتی شیرزاد کمرگران و هوزان مزگین سلاف لحمو جانگوری کرد و کردستان دکم به مناسبت هوانو سکارم بیجم گو ججن خوب خوناب نه ججن هر ججنک بکدک بتعبک بخوهدانک ازیتک دبی جبو و ناس بری خوازم بچارن شخوا درێژناک مامۆستا پێشیژی گوت هەموو بەلکی وی 5 دقه وەختا لێ 5 ناچنیە من دخوازم تشتێکی جەلادەت بەدرخان دەست پێ بکەم ji بۆ گۆ ئەv ڕۆژێک بهتر وەرێ فێمکردنە جەلادەت بەدرخان شتێکی وەها دبێژێت دبێ هاوار زانینە زانین خوەناسیە خواناسیجی جمره ریا فلات و خلاصیه بدکی هر کسی گو خواناست که دکاره خو بده ناس کرن هوارا ما بری هر تشتی هی نازمان ما ده بده ناس کرن لو ما گو زمان شرط هینا یه پیشیا زمان مجی وقتی املی میزه بکش بو محموه افگوتن هر پای وکوه بگرانیا زیر و آقوتا زبا مگرانا جبوگو جدیروکا کبن و حتی وکویگا گلک کتگاره بی زمانی ازید دیتن تعب دیتن و گهاننا روژاما دجی ام چقا حول بدن و ام کاربن بی زمانی پیش بخنا می والقاسی بسر بلندی یان سر بلندی کل پایخو بهن یعنی جبابا طاهره اوریان علي حريري مالاي جزيري فقيه طيرة أحمد خانة يعني بهجماري ناي هجمارتن بو كات دان جبونا أب زمان نمري وببي زمانكي هفقرتي زمانكي قشتي زمانكي تيقشتني وأب زمان دبي أم تشتكي دي ترشي جلادت بين نبيراخو جو جلادت بيجي زماني متشرمي منا زماني خلقي كراسي منا أسكارم كراسكي بقهارم لازم نکارم چرمی خو بگوهارم به مناسبت تا گرینگیا و همو گهون همو جد زانن
کنگرا نەتەوەیە کوردستانی 2006 دا 15 گولانێ وەکە جەژنا زمانی کوردی قبول کرد و بەیان کرد. ئێمە وەکە ئەنستیتویا کوردی ستۆکۆلمی هەڤالێ بورتی و هەڤالێ حتانها تێدا کەدا هەموو هەڤالە هەیە و گەلێک ji با هەڤالێ ماگۆ کەتدا نەvê ئەنستیتێ و گەهاندنە ئیرۆ هین جوانە گەهانە ریا پاکوارiyê û hin jî hêdina medene û hin jî çûne ser dilobaniya xwe keda hemûa heye yanî dibîre bî awayî de ez li vê dê di huzûra we hemûa da spasiya xwe ji wa hevalê me got ev enstîtût ava kirin û gihandine vê rojê got kedayê hemûa re jî spas dikim. Ême me wek Enstîtûya Kurdî her sal salon digirtin, semîner me didan, konferans me dikir, cana jî li derve şahî û govend û xweşî me bi biyaniya jî cejna xwe dida qebûl kirin. Lê mixabin îsal vê nexweşiyê werkir got em bi rengekî wiha li vê derê bikin. û di vê de jî ev jî serbilindî ke got niha em ji gelek beşê dînyayê welatê xwe û ji gelek derê dîtir jî em pevrane me hevnas dikin. Bi vî rengî hevalno yanî milletê got cejna xwe neafirênin, cejnê xwe neafirênin, mecbûrin cejnê hine dîtir. Dixwazê evê dîtir dijminê wabin, dixwazin dostê wabin, cîranê wabin yan dûrî wabin. Wê cejne dîtir ji xwe re çê bikin û biafirênin. Çi dilxweşiyê ji wî mirovî re ya ji wî netewî re ji wan mirova re got karin cejnê xwe biafirênin, li cejnê xwe xwedî derkevin û ba cejnê xwe di nav gel de bikine cejnê netewî û pêş bêxin. Di vir de cejna zimanê Kurdî ji bo me gelekî pîroz e, ji bo got zimanê me hebûna me ye û hebûna me jî weke em hemû jî zanin divê em berxwedanê bidin, berxwedanê dibe. Hele hele heke got em li beşê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê meyzêkin beşê mezin ew e, hastiyê pişta Kurdistaniya ew e, em li vê cejnê divê gelekî dilsozî xwedî derkevin û vî zimanî gelek gelekî pêş bêxin. Spas ji bo guhdarkirina we hemû e, carekê îtir cejna we hemû e û cejna gelê Kurdistanê di serî de cejna yê got ev cejn diyarî me kirin. Pîroz dikim û spasiya xwe ji hemû keddarê vî zimanî re pêşkêş dikim. Spas mamosta. Em spas dikin mamosta ji we re. Yani piştî wê em kî biaxife ez dixwazim mamosta Mîrhem mamosta min dengê te vekir mamosta Mîrhem. Tamam baş e. Tamam. Mamosta Mîrhem hevalê nas nakin ez dixwazim bidim nasîn demek dirêj li Enstîtûya Almanya ya Kurdî serokatiya wê kir wê derê xebitî û ser rojnamegeriya Kurdî kar û xebatê wî yayî pirtûka wî yayî mamosteyekî salan ser ziman dixebite bira mamoste ji me rengî qala ew jî ser rojevê hinekî bax. Spas. Mamosta Hasîb. Mamosta Mîrhem li Enstîtûya Kurdiya Stokholm yekî ji wa kesê got damezran diya. Ji wa kesê got tê de kara pêşî kiriye û kedawî jiya me gişa bêhtir e jî. Mamosta Mîrhem ne tenê li Enstîtûya Almanya li Enstîtûya Stokholmê damezrênê wê ye û kedawî gelek e. Di hemû warek zimanî û vê tevgerê de kedekê wî ye bêhempa heye. Spas dikin agahiyê mamosta Mîrhem jî. Mamosta kerem. Spas ji bo hevala ji bo giş hevalên beşdar. Niha êmê bi rastî ez hinekî tedî li gora biryara me biryara civîna derbasbûyî de hinekî wilo ez li ser hin tiştan fikirî bûn. Dengem çawayî baş dî. Evvela hasîb deng çawayî. Mamosta dengê te gelek baş e. Tamam. Zelal. Tamam. İca tamam. Uçağı ev vaxtê em bi hev re bin wê li ser ziman pirsgirêk li derdora ziman û cejna zimanê Kurdî bê. Hevalê kameran ji hin tiştên esasî û bingehîn behs kirin, destnîşan kirin,
هجمارتن او هوالا جی بهیستن بری از بین سر هنک مسئله که زمان نظام هجمارا مجوا کو کم خیای نزیده خیای بکو هواجی وقت ببین حتی فکری خودی تنه بلکه نجاره که چند جاره بکار بندیش و باش از خودم چند گوتنا خیلی اول به دو سه فکران به دو سه گوتنا لسر هواره جیورولا هواره و فنکیجی جلادت بدرخان گریدای هواره پیشکشی هواره بکن نا پر کس جبو هواره گلک تشتاق بیشه سال داوی هجمارا لیکولی مقاله و رپورتاجن لسر هواره جیهو وزن و گرانیاوی لسر رولا جلادت بدرخان و بلکی هجمارا کوباری دن وک روناهی سترک و هر وکی دن زحفن سال داوی مثلا ترکی جمال پری دن اگه محقق هنک آگهداری دبینه نها هنک تدید بجن نوبونک هن بحثا سنتزکی دکن هن مانیفستویک دبجن هنک دبین شکلک رنسانس باوری اما افگش جی راست اب همه جبو هواره جبو جی گرانی و رولا هواره کمرو جی گلیک آیا بکاری بگیری دست لسر بسکنی کور ببی دی جی خودمه بله اب رنگ دیر بناو کرینن وقت سنتز و مانیفستو و ابجن رنسانس و هر وکی دن جبو هواره نبتلی دی جی خودمه جبرویش دی جی خودمه کو نقطة جدو هوا نوبونك خدي رهن خوي لسر رهن خو لسر در باسبونا خو آواد بي يعني جالية كي اگر برو بگلي جي آرشيفو خزنه ديروكي سياسي جواكي و مديايي بخدي دبه و خورتیا هواره و دهنه روشی به باورگام جورتی و یا کو هیچی پشت او قاس سالن خطابی مدکی بالا مدک شینه و حتی ایروشی همه او درباس نکریه اف آلیه هواره اف خطابت اویش بونه کو و پشتی مشی اف خطابت و دوام بکن وكيدن دسيت تشتاجيش بو سكنة هواري تفاضل بيجم وهنا كي بين بديرو بقلي بدن يعني حوالي الباشدار دزانن كو هوار جبال هشمارك سبب راوست ياو سكين يك جوانا يعني مروب كاري بيجي كو هوار يعني زيده ولو زيده جي صدي سال بإرادة وداخوازة داهنري هواري جلالة بدرخان را نوست يا نسكني اگر مرو امروز سالا 1943 کو هوار راوست یا سکنی پشت هجمارا 57 به هجمار دستپیکی مقایسه بکی مرو دبینه کو شبو کو هوا دوام بکی و بتنه لپنجیو هفت هجمارا را نوست و دسکنی امکان پر زیده تر بود شرطونه قال لك باشتك بالكيماني جاورا خادرو يعني جاورا نبيسكارا جاورا ام بيجي بلكي خندوانا يعني جغرافيا خندوانا جي باشتكو هشمارا نبيسكارا جي قال لك زيدتر يعني دي جلادات زحمتين قال لك مازن ديتن بقوتن ابراهيم سيدو ايدوغان كو يك جوان كساني كو ليكولينا قال لك هجاب سلوبر لسان حواري جلادات بالخانكية قوتنك او هاد بشي اسكار اي شيء هذه او قوتنا قد وقت ياخذ النظام شبو جوجل تي قوتن كنت ادري بسكار روسيا حاجه بالقاطي جوجل او اندر كتنه بلكي في بي بي جول ارز كيف بقولي ابراهيم سيد ايدوغان دبجي جلادات بدرخان جي تركي
كركي نبيسكارية لهجمارك تسكر كأو فن نبيسكار وبدهان نبيسكار در خصل أو آلي پر جرينجي كو جرك رانا رسالة سكنة ده يك ديجي بكون بحث دزمي ما خلاصكو كار آنين أم بيجن كود ناوين كود كو كار آنين بأول شوية أو قصيدان بكي كل كان درا كان جهاتي ديتن لقال لك دبر دي دما كو خبات إلا قال بيت بن عدد بنهي دبر ناوين كود ما خلاصو برنابو هذا وقت المكاتين آنين ليا جلادك لجبر إلا قال يتوفين آنين بكو خديتي أو الكبار خبات أو الأشكال أو بكتيرية جبر ويكو بهجمارك ناب بلكي دسر سيه نابيره كوهيجي حتى إيدو تام نهاتي في انكرن الناس كرن دسر سيه نابي نبيسي بنابي جور نبيسي حتى كو هاتي ويجيو أوانا هكذا أن بقر انسار سببي قلت لي يجي تجي أو مقول نبي إرادة أخوة بدل أخوة وسطان دهمجي زختا كماليزم كيكلين كماليزم ورجيم كماليستي بحكومة فرنسا وهولين وخباتين وجبو كوهوار درنا كذا أم بنازانكو جبو ريا تزاهي كيكن وجبو حل وشان كوارك وحل تشتكي كو بالنابي كرداد بو وهنكي دبو فاكتورك هشياري أورغانيزموين وشمندية كرداد دولة تعتبر كي أن آلية دنيا مداخلات وقت بريز محمود عثمان جارك يقول اگر مری فيجي ستير كيجان ستيرين العظميجي تشتك بدست قدام بكدو تبدا خلقي خالق دنجي او كو جلادات دما كو كوار درخص بشرط كو خواج سياسة دور بقرا كوار درخص لي جبو كسكي وقت جلادات وبخش ناف السياسة دعات وقش شورشين كردستان تحقيق ذكرون حتى دناب يا عرارات يقدموا دما شورش عرارات شكست درباسي إيراني بو أو تدي بسرية فشاحة كي وباشن جاء إيران وتسليم إنجليزات كي إنجليزي تسليم فرنسيا بكي أو هابوكو نكاري بخط تماميج السياسة دور بخير دچو دا قال جراج شامي دركتو تدي دبن عبداليه قال لك فرتبو او خوش دركتنا يبو فاكتور جبو كوكوار بقرتن واب نور الدين زازا خوشي نور الدين زازا بعد بكيكو سببا كو هوار راوس يا سكني دور نقلتنا جي سياسته و هوار بيجو حتى هجمار دركة ما قلت ليه يعني بحث يازده سالان دبي فقط دبان يازده سالان دب بردوام درنكه اللي بتسجلك بردوامية جايكو تسجلك خبات السياسي جواكي حتى شرعي شكدانو وقال لك شاخ وبر الدنيا راسي عليكيها جواتا كردين حتى يعني هجمار حجداو بيد راوستيا دمك يعني صالتيو كن دمك راوستيا وكش الجار دي دسبيك حتى هزار ما صدر شلو سياسي وكأنجام قال دايبي باش تقازمه بيشنكو خباتو خدمت هر خباتو خدمتها شي سياسي شي هر وكيل شاخن جياني جباتي سياسي مدعي روشنبيلي وفكري وهر وكتب على خدمته سرب خدمنا بقريجي يعني ده حتىكو خباتك بن دس حالات دارية دولة داغير كرده حتىكو آلي كاريا فا جدرك جدية كبيرة حتى بأول شوية كي فا نب إمكاني فا نب إمكاني أندام وقلو خلق ولاتي فا إيشو كارو خباتا فبكي شرفا فبقريني أو تم جيانو چارنو ساوي نا أوليو تبدي تعلمكي الدسي قوتين يتبجم تمام بكل باشتين سرفان وأم بتايبتي أم أتكسي كل أوروبان وبتايبتي جي السويدن أم هناك جروشا وشان جري ومديا كردي السويدي قال لك باش ولحد كارب لي
يعني هركز دزانيكو تدي زمان كي بحث السويد وحتى بحث اكول السويد كل السويد جي تبي شرطي وهاكش بس كل شرط ترتي كل سنه خاطر درجي بيابو كومبو دنات سازاي سازي او فدراسيون الجشار بارتات كرد هات بهدو تبري لبي بو خاطر نخاطر زمان كردي هات خاصنو زمان كردي جبين كونفرنس حتى زمان كردي وزمان كردي بتشكل ودمك يجي السويد دبيالي مثلا در خصنا كوبارا كتابة دو هر وقت قال لك در كتبش بتاعتي حتى صالة دو حزاني بلكي حتى حزارو رجل ناسب نوتو بينجا قسمة بالدرجات اما براميا وان كوبارا بأليكاريا سويد درك يعني بلكي جارك افيز حاجات هذا برنامج بتاعتي سيرفي شيء بكن يعني جي تشتكي لكولينك اللي سيرفيالي بكن مثلا كردستان برس کو به باوریه می یک جباشترین وشان بود تو سال هشته قصد بیرا بدمای هشته و حد و چند سال جنوتیجی در باز کردن یک جوشان حلی بقالیته اورا روزنامه‌نویسی سرکتی میزانپاش رنگ مقاله ناورو شاف قال لك هجابو او بخجي دستك حتى دوي بالكاريا تري السويد دردك روجا او الكاري كت جلجيبو تذكرك بو بروبلم حتى جارك درباسي ما جاجبو دنا محمود باكسي ورحمه فديلي اورهان كوتان تو فني اسكارك فورد روجنا واني قال لك شارز او فوربو تذكرك كلسات مثلا بي الكاري جي الكاريا كو جسيدا سيدا هاي ريخسلك صاليك الكاريا امريكا ولاتي جهان سيهوين ديك بروبلم سوينا شيء يا دوهم مثلا ارمان اسكارم يكويا كوكاسا يشابكني ليه چندك خويا مثلا ارمان جدك دور ودريدك خدمتك قال لك باجيك زمانه كردي ديروكا كردي رج ادبيات كردي وهذا وقت درنا او بخجي يعني مراد جوان قدامك او درس البرشاريا ويدك چند جهه بحثاوی دیگه که بیشتر الکاریا سوید هات راوستاندن این کانا بردوام کردن توبارجی ادی کدیلجیو اوانا وقتی یعنی وشان سالن هفته جداویا هفته بری حشتی چند سال حتی سال داویی آنها کم بودن اجمالا کوبار وقتی راجع که پر کم بودن ما بیش نمانن نکی بودن مالپر همه الکاریا سوید درک لبه كتابخانه يكي كتابخانه آلبيكي كتابخانه كر هجاي لغورا اگهداري داوي كومل ج برپرسياري وي برز نوزات حروري گر 12,000 كتاب بكردي لسر كردا يعني بزمان اندم لسر كردا هي ولدورا 1000 روجنامه وكوبارجي لبرهي كوموي وجي هكي بربر هجاي ودمك يجي ماموستا يميكو بيشتر شو ارتوكل مالنسانيش بريز مالنسانيش اللي كانوا خدمتك خدمته وان حرداجي هم ماموستاجي هم يا ماموستا نوزات هم يا مالنسانيش زعف زيداي بلكي خدمته نديم دابيرن يجي بو سبب جبو كتابخانه شيء يعني جدا حضاروا حفتوا حتى برينا بالدمكي علي كاريا السويد يعني هم كتابه قد كريم بألي كاريا السويد هاب كريم كسل ور كار بكريم بألي كاريا السويد وين كار بكريم و تمامي أمبيج الخدمات وبصرف وجبين وهو حمل السويد دمك دور ودريش كده أدبار بري بدسي صالة السويد هاب جيكي بحيرة آليكاريا ما بس إجا قسمك أمجادي هناك جي آليكاريا وحتى نها صدي صدقين أمجادي قسمك بكن لون بخاجة هناك آليكاريا فكين ما لسف أو قاصر أو شمبيل أو لمسكار أو كسر تديناف كافر برنو كل شفر رازين أو أنا دناف فد نكاريبون بكتابخانة فينانسا بكن وروشا كتابخانة جي أنها أو هاي شفا بير بوي شلو بير بوي يعني الآلية كيف خدمتها منظم بلكي يكش ماسترين كتابخانة كردي ببرن الآلية دلجي ادي نما كاري كتابي نو نما كاري أمريكا روجنامة نو دركتن
بكري وبيني وتعقيب وأولا إجا أز الجرد قديم تبقى رزقاري قاضي دما قمرو بلدنا جبالكو خد خوا فينانس صدقي جبال بينا بالا خبط ليك دنا بشرط حل دجوان دي الولايات في تركيا كو بردوان تدي داقوق في دولتي لسرسل المديا ما يديسكاري ما يروجنا مباني ما يروجي دسار صد كثير دوا زندان تركيا دي قلتي دي حبسات الزندان دي ودناو آگرو بارود دي روجنا مباني مكو جي پسلي جي سپاسي كارو خبرتا خود كن يعني ولاد تبيرامي امجبر قايزا نوتو يكي جبور روجنامه ولاد امدرخن امچون اسطنبولي يعني وي وقت خودي قرابيش بركو يعني ولو دهات قبول كن بشكل كرديا ما باشه يعني تخمين بكن دو نوتو يكي دي ام نوتو يكي چون بيش دسينا حاضري مد 22 سباقي دي حضارو المقصود نوتو دو روجنامه ولاد مدرخس تشتري شحف مع أمان خبر بيشكت إيرو بالصدام بحضارة الهواء دركتن كوكارن درسي بدن درس زمان درس روجنامة جديد حد شيء بدن روجنامة ولات سكني ولات ما دركت أزادية ولات دركت وأوا يعني علي دي جت لبنان ülke يعني ülke وجندم ونظام حتى إيروجي بلكي زنجيرك جي خلكن روجنامه يمد ومد تبقى رزقاري فاضي تبقى رزقاري فاضي كوم دبن دولة كر نكر نكاري بمسكين يعني حضره ويهبون فدائيه ويهبون كسيكو حضور اماده مش حر اسكيف حر اسكيف بروبلم يعني خبد البيز يمكن هبو تلفزيون ما قلتم زانم مدامك الورزي كان مادو ماديا وروشتي وستنتي حتى ايدو جيني كاريبون راوا سنين ريلي بقرب اجا البارم هنا كيما بيوس ديت يبقوا مولو زاني بكو باشا اساسي سيركيو بنجاهين لسر حوالي بين مشان تشدوتن اجا باشا زمان اللي فاضل سبيشل انك يصير باشا زمان بيجي حتى حوالي ازوار مجال كبار وقتها هبال بيوز بينن أذكرهم لسر زمان جي كم تشتغل بيج. ما مستسپاستکن گلک آگاهین باش بون مالیاوا سپاستکم هواره کی yani ger pers haben hem dikanj bu mamoste mirhem ya ji mamoste kamran persaji bigrin an hevale ke bu xazir le zede bike an ser mjari baqfe hem dikanı mafya xaftini bilin wan از باورم خازم ما مستحسن سلاف در چاوه کرم که صحبتنش از خازم براستیش برگو بچه از درنگ جهاتم از سریع نه نگهامیده ما مستکامران چگوت از نگهامی بس ما مستمیرهم تشتگله که بده و خوش گوتن لی نزانم جوین و بچاوی و هفدیتین بچاوی بمشه سریع دجبر نگهامیده نه ما مستمیرهم لسر مثلا پیوجوی حواری و حتانها براستی گله کی باوی کی پداگوگیسک و خوشکانی زمان پیوست نکرد سر بینایی دوباره باخه به طبیعه اگر حوال ندی لی زیده بکن یا کم بکن و تشتکی دیا لی امجدها و شوندت کارن چه بکن یعنی وکا گله کرد وکا انسان کرد وکا کسی کو خودبینی وکا نویسکار و ماموسته و زمانزان تایبت سر مجاره زمانه کردی از بهارم لسر وینا گرک مروف گلکی هور و کور تبگره یعنی راستا گلک بدل حتنا داین ج هواری و حتان ها گلک روزنامه و گلک کوبار و گلک نویس و درگاه وانا حتنا کلید کرن و ریببر وانا حتنا گرتن و زندانی کرن لین هم راستی که جی بزاندن یعنی ام الاوروپا نه الاوروپا جی نفشه منی الاوروپا زاروی ما و زاروی ما اف زمان شیرین و اف زمان خوشک و اف زمان ما و ام پی يعني هبونا عمل سرويه مثلا حواري ده زمان جبون زمان وملت بيجي زمان شرطه هيني ابيشنا يعني يا بيشي اگر ام في زماني وفي شرطي ام جبير بكن تي واتي جو
يعني وكم ملت أمي تيك هرم بتيبات اللي باكور سر باكور بيجم دماغ ومرو بكير داخله أو عاشقتيا أو معشوقتيا زمان تركيا أبي تشاورش كاندن بتيبات السر بياس خوازم جو هنك هوال سربنا هور ببن سربنا نقاشة كي بكن وكيدي يعني هجر أم هرتم التاني الشيروفا والتاني اللي قوتنا بقرن جلك خوشم تكارن تشتادرخن لبراستي جرك جنها كودر سر زمانه كودي چوري كرن جبوني بو زمان نويش بير كرن انا زعم بركي مجاروات دبردا هي جاب مجار و نيف ساعات تكارم باي نيف ساعات نزيكي نيف ساعات شل دقائق مجبورم هرم ل او جدليم هات مخصص زونا جور بيجم والسلاف لو حموشكا مالا وحموكا جالك سباستكن ماليافا يعني ام دكانın kesik bu fazla dükkanı bersive bide ama bu şekilde ez bejim dise haval bu fazla ez mafya haftine bidim var mamoste mirhem got her dema havarede ekol ekwan hebu yani gava kovarek yajin ve şanxanek de avakirin ekol avan çedibe ekol avan çedibe azadiya velat yani ve şandına rojnamaya rojane ekola pişti nodi em dikanin bejin ekola azadiya velatı beri ve ekola revşeni beri ve ekola havareyi naha yani vadernaji dikanı ekola Suede mamuste mirhem disa gotu yani her ciki ekol ekvan heyi lazım edi ve ekolana hamu standart yani alfabede standart u drezmane de standart yadine mamoste adnan jbo yani ka emet çerbiken yani edi slogan derkevin em çitişteki be obje yani emet çidik hani bikin ki em ve asimilasyona ser gel em xalas bikin yani rasti fikrek me heye u hinki hevldan emji hene em dixwazin dibistaneke online vekin yani jiberku kurdek ve em dibinin li bajarekî Swêdeyê kurdek li Meksîkayê zarokê wan jî li wê derê û yek nizanim dawiya Japonyayê ger dibistaneke dijital yeka dijital em dikanî bi vekin hinek hewldana me heye em ê yani vê çikê yên diasporaya em bêjin Kurdên hatine miştahkirin hatine sürgünkirin ya jî mecbûr neçar manin an hal dewletan yani em êdî kar kesek vegerin û yani hep jî derfet hebin jî êdî zarokcî dibin em nikarin vegerin lazım yani ji bo yên diasporayê dibistanek dijital yani hemû heval mere dikanin ser wê xebatê bimeşîne dibistanek dijital yên dinê dibistanên fermî hetay ku yani çikek devletbûnê tune be di Kurdada an konfederasyon an federasyon an xweserî an azadî an serxwebûn yani hetay tune be di nav devletin ku devletê me dagir kirine wê desturê nadin mixabin wê desturê nadin yani ewel Bakurê Kurdistanê saziyek me ya komelek hebû komele çavine beriye dikirin deh cara hatim ser me digirtin komele girtin mamosteyên xwendekarê ku li wê derê ders dan wan fîş kirin ceza dan wan yani yani dibistan wî me nikerim komela de ders bida yani biya me pêşniyara me em hemû hevalên ku diasporayê ne yên yani bawerim hemû hevalên vê derê jî li ser ziman dixebitin kîjan welatî bi em dibistaneke dijital ya dijital em li ser bixebitin ew ê çêtir bi û hevalekî bixwaze baxfe em dikanin mafya xaftinê bidin wan ji Amedê kesek naaxivî ji Amedê mamoste Ahmed Kaniyê xwe veşartî zan dengê min darê narê dengê te tê min dengê ha mamoste kerem ke Ahmedê me çavê min te birî من عفو بکە ji ber ku ronayî pêşniyaza me ew ra ew nekir ez fedîkar derketim qarşî ve na kamera xwe vekene tu kamera xwe veke na dengê bê bes ez vê tenî jana meriv ew dibe fedîkar de destê xwe te ser min jî destê xwe te ser kamerê min got na tişkî nabe hevano îro ez dixwazim viya bu re parve bikim we jî xwe temaşe kiriye
تورا چند زمان کردی ایرو چند ساعتا وشان وقتگو یعنی آنلاین خبات پر خوش مرو کاره بکه به تایبتی جی کچا جلادت میر جلادت سینم خان و ام بجن کچا مالا جمیل پاشا به هفرا اوه لسر تلویزیونی گلک صحبتکی خوش کرن داوی دا هواله ببر کچاوی کی جان اج بروکسل هاتو بشو هاتو نه فردا او دا جمیل هوليري بول هوليري tamam ya جوال بروكسل دي من الاستوديو بروكسل demek kardaki ama قيزة تدي tamam Kerem devam et. بله او هر دو به همراه یعنی از خوازم یا ببیجم دیمنه کی گلک نتوه پروری چه کرن لزبر آلا که خویبونه بریا یعنی همو اوه آلا کردستان کمارا کردستان المحابات جهات او کرنه لبروی آله و بخاند نیف ساعتی هر دیا تو تزانه یعنی دستلاتداریا کردایا دم میران دا میره بوتان هری داوی لسر دستلاته بو و میر جلادت دواماوی که ایرو اموی روزه پیروز کن کچاوی آخفی ام گرک پی هستیار بون و براستی جی حواله لسر تورا چند زمان کردی خدمت کی باش کرن و از نها پی حسیم که ما مستحسب به هیوی هیا که پیش داشت بونه قنه بجی نفش مای کل پنابرن جزارو که وانا ام بجن دبستانه که آنلاین پر باش ببه او فکره که خوشه و از کارم مخص از وی هستی خوب وارا پار بکم جامده من گوداریا وان کر هر دو مالبات مالا جمیل پاشا و میر بوتان به هورا لسر یکیتیا کردا لسر مثلا سینم خانه او که گوتنا دیا خوگو روشن خانم گوتیه یکیتیا کردا بینن پیک بینن از کردستان گوره بخشی وبکم یعنی وسا هستی خوش از هیوی دکم ایدی کرد سرکفتینه پیشکتینه خوش یعنی چقدر دجمن سروان داده daha behezli hember dijmin xabatê bilind dikin û em bêjin berxwedan jiyane û serkeftin ji were dixwazim. Gelek spas dikim mamoste here bin. Spas dikim. Kesekî dinê. Müsaade heye mamoste. Kerem ke hevarast. ججنا زمانی کردی تبعی هولم پیروز کم نا خالق و ساعت زمان پرسگیره که بیشتر جنراسیون نو هاتی یا دیاسپورا راستی یا کردی نه خاص اوه راسته لهنی کولاتنا و درفتی کو زارو کاربن زمانه دایی که بخوین دبی کنه بله مثلا دماغو یک لباکوری کردستان دمیسین اصلا زمان دور ده خطری ده یعنی لباکوری کردستان زمان ده خطری ده لهنی که هره منی دی ریجه آخفتنه یا بکردی داکت یا 5% 4% صدی 5 کس بکردی ده آخف یعنی زمان دولات ده خطری ده نتفن الدیاسپورا الدياسبورا دبي ام بيج نسلي كونو لفر تشيبو لفر ديغه او ديغلك هيلاندا ام بيج ام جواني مي سويت بدس وقت ديوان بگرنه دس و كرديا وان گلك باشا يعني كرديه كه باش بريفه باش دخوينن دچن او درفت بلكي هي حفتي ساعتك بيان 100 دقيقه يكجبي درسا زمان درسا خود بين زماني خود دخوينن للباكور يعني دي هيك بهتر بري خبته باكور زاروك اك لجندك ايش ناخذ دكاري
بمره باخوه به ترکی باخوه کردی نزانه به بفکرن زاروکک لگون دکیش اشر نخیر کو دبی کو کالکه و پیرکا و یک کوتن ترکی نزانه به yani eğer emteni de ava diaspora da dest bigirin az bizim durdaki masiye yani diaspora بشكل كي جبركو أو تشو ساندن والظلم أو السر منينا باوايك رحت بكارن بزماني خدي در بكن باخذن بيش بخن لزارو كي خفير بكن لدبستانا فير درس بدن از وقت ما مستي درس كردي كاردكم صادو سه شاگرتی من هنا دو شاگرتی من كردي باكورن تاني دو شاگرتی من كردي باكورن تفایدی کردی می بیشن جپرچه اندینا کردی باکر یلی کلاندم بیشن زاروکی خودشین نه درسات ترکی وان فری ترکی دیکن yani هنه کی دوی هلی ده yani پیوسته که ممکن و که گم گوت سری ده جال سر اسرارم yani لباکر زمان ده خطریه ده نه الدياسپورا تاني خباتا ما دوی بری وینال لکردستانی بهنه کی از وانات بیشم دوباره سلاو رئیس سپاس دکن مالیاوا ما مست اجد خازم هناك تشت بیجم کرم که سانگول ج آناتولیا نبینم ج کونیایه اجوا همو سلافتکم جشنوا زمان کردی پیروز با همو کرده پیروز با هوا سویم تشتکی باش کود بله راسته زمان کردی تبا کرده تهلیکه دایه نتانه لبا شورجی aslında da tahluke doye yani hinek de bejen işte be devlet bun be zaman buna بلا نيجي بابا دولتها كمان باشر هي بيروجا من خبرك خان وشيك خان تبايلا حمو باشر هفلره بتركينا افتنا برا هفده تركتا ادن يعني ادي جران تركتا خفنا رزا فيلمان ترك تماشتكنا يعني Kurt bxat xwazinek xwe esmîle bikin. Tamam dagirker li ser me hene me esmîle dikine li em bixwe jî dixwazin xwe esmîle bikin. Ez çawa bêjim ez ji Anatolya navînim zarên me hîn Kurdî diaxivin. Li gunda Kurdî diaxivin, li bajara Kurdî diaxivin. Kurda me Anatolya navîn tên ba hev tenê bi Kurdî diaxivin. Tenê Kurdî. Yani rastı yani peyvenme Türkiye hani ama olabildiğince bu Kurdi tahmin. Ve hevalanmak Bakır'a Kurdistan'da hatın vura yani sürgün bun işte cibuy kar kaybat hatın de 10 senede zamane kaç bir kırına. Jiberçi bir kırına yani nizani hem jibuy zamanı kat berxebedi hem beji bu Türkiye de bejin ana dilde eğitim istiyoruz hem ji bizara xara bu zamanı dagirker tuaqfın yani her tişt de desmedeye ev gotuna kapır her tişt de des her malak dibistaneke من خلصر مدیا جوایکی هینه کردی کر یعنی هینه نویساندن و خواندن کردی کر شخوی منتظانی که از باخفم و فهم بکم ل نویسامن نراست بو من نویسا خیلی جل سر مدیا جوایکی راست کر سر خواندن پرتوگان کردی راست کر demek من کاری که از بکم demek که هر کرد کاری که بکه Le Kurd naxazine Kurda zamane xay ortak dil kırına Türkiye. Oysa zamane Kurdi ortak yani hevpar Kurdiye yani. Ve Kurdan Hakkari, Kurdan Konya'ya, Tokat'te, Van Kars hemu bu Kurdi vakfın hevde fan bakın.
لا ام بكردان دورندن دگنی هفته زمانه ما دبه ترک چما ام خنیشنی نیشنی یا اون کرده کویه نه ام فهم نکن اتانه کی خزور که زحمت ببه ام خزور که است خازم ملبته کمال لبی داره های مردنینه ام هر روز لبا هاون افت نباره خا يعني نباره خدا بترك تاخفن ام كردن اناتوليا نافين تنباره هفده دو چند ديگاني هف بكردي تاخفن ام او حمو تركن خزو چاخه تركيا كرده وقتك افدان تكن از تپرسكريك نابينم از تخازم كي ما كردي باخفن از فهمناكم از سيد نوت فهمتكم سيد حفتي فهمتكم يا زحمت بكشنن جبوي زماني خا زحمت تکوشین نتنه چک و رخن تکوشین مجی انسان برخبده یعنی ام لسر زمانه شین دبنی نتنه بوی کردی یعنی بلکه ام عرب ببونی بلکه ام فارسی ببونی کردی جی همو زمانن به دنیای همو زمانن گلن جه پیشروج مره پیوستیه که مزنه از جو سرویج میاکه که بدم یکتیه نتیوی از باورم لبرازیلیا بو دو کستنه لسر زمانه کی مانه سر زمانه کی دو کستنه مانه تن ev دو kestane وی زمانی تزونه ev jlevde xeydine Birleşmiş Milletler yani yektiye netivi katiye navbare ki bana hırt kesana lehev bibine ki man navbare havdı bağıfın vi zamanı bende nekin. Eçil milyon Kürt lehevde xeydine ve hevdira bzmanen da gırkeren ka yajib bajarek devletek li dijinin kırına ortak dil. Yani tane tıkarek eri sosyal medya sar dijital dibistanek bebe پر باش ببا وقتك أجبوي واج بيجم دمك ودسبكر من چند هوالا خب أكر يعني بانجا هوالا كر منو ما موسى هسيب كاريك بانت كي ونش تهبل من بار روجانا ونش تزانم ما مستا وقاس پر كاس تهبل قرصة وبوكي نها أزبابرم وقاس كاس تنايا أم زو سارد بني زو خد تكشنني evji rexneyeke Kurda bibe her yani kovar nûçe li ser dijital medya pirtûgên Kurdî zehf pirin divekî em tenekî xwe zor kinî ser zimanê xwe fer bikinî زمانه ما هپار yani ortak Kurdiye inşallah emeğe لسر Kurdi zaren hem mezun bikin yani Kurdi tıparizin bare zare hep Kurdi mezun bikin. Spas dikin. Em spas dikin. Maliyava Mamusa Songül. Allah vajab. Spas dikin. Kesek idine Mamusta Hasan. بله امجی دست پیک جشن همه حوالا پیروز دکن یا زمان کردی هیویدارین سال بو سال روز بروز دم بدم هر تشت پیش دا بچه و روژن تاری در باز کن اجی تکارم هنده که نرین خال سر رفش زمان خبات که هم بکن دو بیتا سودک جبوی پیش روژا زارو کمه نرین خواصا بجن بلکه حوالا هنده که تالیه دیروکی دا بحثا آستنگی و روژن بری لسر بریا چاپمنی بریا کوارا هوار که حتی ایرو گهایه جنها پیدا جی پیوست ام بری هر تشته لوک چده خواهی در کبین برفره بکن و نه هواره که 1000 هوارا چکین جبر که روش و دنیا هاتیا گوهارتن ایرو که انسان دکاره برای و تکنولوژی گلک تشتیم باش گلک خاندوان و به هر شیوه که دکاره با آلی زمان با آلی فکر با آلی دیروک دکاره زانکوات یاوه که یا گرنگ چیه یا که دست پیکره نه جبر دی بیجن به کردی دی بیجن شول شیر ادما دست پیکر دبر ریوی
افراسته که خواه لازم هم لگوری به هندکی خمسار نبینه و دست ببکن اف هیم لسر زمان از کارم وی بجم هندکی از من مخمور خواندیه من 12-13 ساله کرمانجی خواندیه و 5 ساله جی انگلیزی و سورانه مخواندیه 6-7 ساله جی من درس دایه درس ادبیات می دایه و درس زروکاش دایه بلکه گل جامعه ما مستمر همجل جامعه عمو ده بويه کنفرانس و خوات المدا ما هر شرکاتی به هفدولا کریه است کارم جبوی مسئله زمان کردی د آستا خاندوان ناندا نت آستا روشن بیراندا از دکارم بجم پشت کووارا هوار مخمور یعنی پنگاوه هر مازن شورش هر مازن پیش خستیه جبل بدری قاسی 4-5 هزار خاندوان ما به کردی همون به کردی فکری به کردی آخفتن به کردی هر تش به کردی به ذهنیت کردی نه جاله کس هنه به کردی داخون لی ذهنیت جی یا اساس ذهنیت انسانانه هکه ذهنیت صافینه به او چه خواست کردی بزانه نزانه جی او نت برجمندی نتواکر دایه جبه نه بلکه جاله کس هنه به همو هزاخه دولت را دخوابتن کردی دزانن لی مروف گره که واحد تشتا 100 اساس بگیره چما بجم به کردی به هزاره به کردی به فکره به کردی به آخوه جبوی هر تشت لگول وی بج بر انسان حتی به کردی نه هزاره جه کس ایدن را به هزاره چه خواست کردی جبه بیواته مخمورد وی اولی دا شانس تک خواهی براستی جه نها بلکه جه همه کردستان مخاندوان مخمور نما مستای میبره ما مستای میبره جه تنه کرمانجی دزانه لی شانس آمد 2 لحچه ده هایه اف شانس که مازنش بویمه جه بویوی دما کسک ما مستایک به تایبت ادبیات دا بخوازه آگاهی بگیره بگمان گرک سورانی بزانه جبر میلیون کتاب این سورانی هنه یک تشت کارم بجم ده ادبیات کردی اگر کسک بخوازه فیر ببه گرک دکتر خزندار بخوینه دکتر خزندار دریا یا ادبیات کردیه جبویوی کیمو کردی یه تایجی دوی داره ده هنها جهماتش زیده تر بلکه هنها فهم کردن یک عالی آخفتنی دا چید بیتن برای دا بلکه گندکی فهم ندکلی نها برای تکنولوژی برای هاتوشوی دناسین دا به تایبت پشت تفگیر چی بو یگره تشتندن چی بو شورش چی بو باشور چی بو روشاوان ها چی بو هرچه قاستی نخواشی و زحمتی همینجی لیت کلبونه که سوران ایک دخوازید کرمانجی بزانیدن کرمانجی ایک دخوازید فیر سورانی ببید یعنی اف مرقه پیچه که چی بو او هوای بره کو کسی که آگاهی جخوانه هر کسی که حال خارد حالیا باوریا من هیا او روش در باز بون نهال مخموره تشتکیه 4-5 هزار خاندوان هنه به همو بشاه کردی جغرافیا، دیروگ، بیرکاری، زانیاری حتی گل جوانا 3 زمانات زانن انگلیزی جی فولن و به نیزی که 1000 کسی مجه اونیورسیته خلاص کرن اینی او هیا لی در فتر این هی رینادن که کس تشتکی بکن اف هیا آلیدن دا امت قارین بجین مثلا زمان زانه که کرد ده آلیه خزینه یا پیوان دا پیوسته به هیا که دوک یعنی ایزدی جبر ایزدی براستی به تایبت لکردستان باشور اوانا دا آلیه زمان کردی دا گله که ساده و زلانه بشه کرمانجی جبر ایزدی پرانی کرمانجی هنه سورانه می کس ندیدی یعنی بلکه از سر زیده اصل حولی رو دارم لی سورانه همو یعنی ایزدی همو به کرمانجی براستی جی گلک الپیشن سترانه ما گوهدار کن آلی دیروکی دا دینی وا کردیه یعنی دین ما کردیه دعای وا کردینه یکم تشتی که هر تش بکردی ازدیاتیه افت آلی پیوا دا گلک حساسه جبویوه مسئله ما چه بو از خوازم فداری ویتشتی بجم ام نها هفدو فیر بکن ام خاندوانا پرورده بکن لسر اساسه که زمان پرورده که نتوی لی قاسی فیر کرن زیده تر گرک ام لی کلینویل سر که خلطیاش برا راز بکن وی بدنه پیش کسی که خلط فیر ببه و کسی که فیر نبه فرق وانج هفدو هیا جبوی به اینها گلک اولی مهنه
زمان دا خفن مرقی و هیا او وان هیا لیج باکو هندک جها ام دبینیم تشتین وصا براستی کسی که درس دایی به کردی نفکریه به ترکی فکریه زها بون تشه که زها گرتیه جبوی به مکو گشتی هم تکارین لیکولین اتخواه به تایبت درباره زمان دال سر و اساسانه باش بگیرینه دست آلی دن دا بلکه د شورش زمان دا سوویت گله که گرنگه کردی مایی سوویت امنها بجن دیاسپور دا راست انها هم تماشت کن بلکه آلی که دا شر چکداری کن بو یلی ام ببینین براستی مرقه که گله که مزین زمان کردی هیا یعنی اف بوما اف نها ماده حفظتن که اگر ایرو که امرال خوانه لازین ودمه ام جدبین آلیگیر وان کسایی که دخوازن زمان ما ببشیون یعنی محقق و هیه جبوی جوا کس از نهاج حضوری و حوالا همیاد بجن بارکیم قدر کوال هنه لکی در یکی بخوازه و شخص خود از آماده ما درس بدم جبر کو من کردی خواندیم از ترکی نزانم تنید کنم چند گوتنا بینم زمان و من سری خواهی پریشان دی راستی من پر لسر زمان خبت یا من سری خواهی ایشان دی بلکه هنه تشت هنه خلطی مهمی هنه لی قاسی کوش مهاتم خواهی صافی کریه شکر سپاس دکن یک دقیقه ما مستعد ست شدی بجم از خلاص کن گرم که نيسا أسدو أود كم ترى أذكر في بيجم يعني وقت جشتي مخاصت جخلاتيا زيادتر أم يعنيش أشي زيادة مش خلاتيا بس هيكنين آلي زمان دا آلي كتاب دا و آلي بتايبت أدبيات دا نجبر كونها من قوتنك لسر أوي جديد من أسنا خازم بيجم لي أم دكارين بكينا ناكوكي مثلا ها عندك بايف لباكورتنا قوتن لباشور أف باي خلاتن أظنم يعني من سر او که عالم لسر دا دکترات گرتی یعنی به تایبت عالی ادبیات دا از خازم و تشتاد دم پیش دا اگر پیوز بی که بوارا پار وکن بلکه گله که اول ما کتاب خواهی بوینا ویناف کرنه لی پی وکی بلکه عمری به 7 ساله از خازم هم بشینه کوکیوی و صلاح وارش بو همه حوالا هیویدارین کو ببینه برستوا پیش روژی گلک سپاس دکن مالیاوا ماموستا سفگل جا آمده لنگته بکم آمده خیراتی سرچاور Ferida bimamiste. Saat emu evvelan hoş be gerek itişte green ganin zemin rastici emu işte gerek hoş rastim bu. Le ez fazım le serve gotne hemi evalan bu gotna Nurettin Zaza du liste vi bokuyum. Gerek itişte green gej boyme Nurettin Zaza de beje gerek kurdan. Eğer huna fazın jev tarumar unda bibin beri her tişte bi zamanı xwe bixwînin û bidin xwendin. Eger dixwazin xwe bidin nasîn û hezkirin, hevaletî û dostaniya milletê din re pêş veherin û bi rûmet û serbilind bijîn. Dîsa zimanê xwe bixwînin û bidin xwendin. Rastî jî ser vê gotina hemî hevalan ev gotinekî gelekî ciyê xwe bûn. Mixwest ez vîya were parve bikim. Heta hemû hevalan xweş bû ez dema yekê negirim. Ez ê vê roja girîng û roja pîroz li hemî ziman hezan pîroz bikim. گلک سپاس دکن مالیاوا هلا بن سپاس دکن مامۆستا حسێب کرم که ولی رفیق پشتیوی هوالی ویسی بەێ هەموو ئەوەڵە را گەلک سلاافتم و ڕێزی پێشکەشتم و بێ ڕۆژێکی ئەوە پیرۆزە ئەس هێویدارم کوردی و بەشێکی هەری میمی کوردایەتیە هەفتە هەیب و ساڵی مە بەخەم لینە هەواڵە باسکردن gelek em perspektîv dan bo çi Kurdî lawazê di nava Kurda da û bi giştiyanê hem diaspora da hem jî welat da. Sedemî ez bawer dikim yan nizanim însan ji xwe zehmet dibînin ya alî mecî de mervatiyê dagirkirin haya meriv jî tune ye û ew ne di navbera di nava însanê rêzê da. Di nava însanê me rewşenbîr da jî siyasetmedar da jî mesela nava rêxistinê da jî HDP de rêxistinê dinyada însanê me amadenin her tiştê xwe bidin ji bo welat û welat ku em dibêjin Kurdistan bê ziman nabe. Lê tu mêzetkî di têkiliyê xwe da di malê xwe da bi zarokê xwe re bi Tirkiye ew dikin daxin. Ewa çend sal berê bûn rewşenbîrekî em bijî nivîskar kî hat li va derê Göteborê ya li Göteborê dijî
سمینەر دا دوای من هات بوو میێوانەی ئێوارێ تەلەفۆنی مالا خۆ کرد بە تەلەفۆنێدا بە کوڕێ خۆرە بە ترکی خەبەردا بڕاستی منێکی شاش بوون یعنی ئەو کەس ئەو شەخص ئەم بێژن کوردی بەلات کرد لێ دمالا خۆدا مزەتی ئەو لاوازی ئەو زعیفی هەیە ئەوە وەکە بێن دیلەمە یا ێم بێژن ناکوکیکی بەڕاستی هەم دەسەری مەردایە مەڕکارە بێژە هەرچەندی مەرد باسە ئەو کیژ بکە کوردەتی کوردی دووری کوردایەتیە نە ژە تشتێکەوە ئەس کارم بێژم یاش دوازم بێژم دەبێ ئەم بخوینە بۆ کوردی حتا ممکن بە بەلا بکەن و دەتێکلیە خۆدا کەسێک و ئەمزان بە کوردی زانن بە ئسرار زمانەکردنی بکار نینن بە کوردی باخن پێرا ئەنەکی هەواڵانە دەبێ ناش بۆ خااتری وی هەواڵیانە هەو هەواڵەکردنی کوردافۆنیە بوو باسکردنێکی بەرێ دەبێ ئەش بۆ خااتری بە ترکی داخن ناش بووە خااتری بە ترکی نافە یاجی هەنێکی ئینسانی مەهەنن ڕەهاوەت یا ڕەهاتی سەروانەیە دەبێ ئەس بە ترکی زێتر خود باشترین زمان دەبمرە کوردی باخ فەبرا ئەس دڵم تر کوردیە بووکی ئەستا گەڵێ فام نەکەم ئەو پرۆبلەمێ منە کێشا منە بەکات بێژینە بە سۆرانی ئیجا بڤیاوایە دەبێ مەردنێکی بە ئینات و بە ئسرار دو کوردی دە ئسرار بکە تێکلیە خوددا کەسێک و کوردی زان و کوردن دەبێ ئەم تێکلیە خود بە کوردی بمەشین وانە دیسا سپاس و سلابڕێت بۆ وایە ماڵەوەوە سپاس دکن هەواڵێ وەیسی هەواڵێ لە هەوم چماک دەنگ شتە دەرناکەوێ دەنگەی ئەم سۆرانی ببیسن هەواڵێ لە هەوم براخوا ئامادە کرد پشتی هەواڵێ وەیسی برا هەواڵێ لە هەوم شتێ پەیواژ مەربێژە شەف باشە جاردە هەواڵنەوە و ڕۆژە زمانی کوردی وەتەوا پیرۆز بێ مژی دخواست چەند خاڵا بینیم سەر زمان بەرێ هەم تشتی پێویستی ئەس باوەرم هەیە گۆ ئەم زمانی کوردی بخوا و دەردۆرا خوا و جیرانی خوا و زارۆکێ خۆ شێرین بکەن ینی گۆبوان شێرین بێ ینی گەلێک ماڵبات بە کوردی زانن کارکێ وان ترکی یا زمانی قەت نزان لێ زارۆکێ وان بە ترکی مەزن دەبن ئەو نە ینی دێ بابیان برastîjî bi Kurdî zanin lê mixabim Kurdî wan naxim Tirkî daxim ji ber got dijmin birastî kar dike siyaseta xwe dagirkeriyê de got zimanê Tirkî wan şêrînkirin bide ew jî kêmasiya me heye ku em jî xwe li ser nasekin şêrînkirin nadin ji zarokê xwe derdora xwe re lê a mühim dixwazim bînim ser ziman yanî zimanê Kurdî ji wek siyaseta Kurdî belawela ye yanî ez bar me ew jî bandorek heye ji ber got ziman wexta got ne standard be yanî zimanek گو همه بشه یا ام بیژن گلگ لهچه کردی هنه لی گلگ دولمند لی لهچه گوسا ام همه هفدو فهم بکن یا الفاباک می گوسا تیپی ما گو همه سر به هفدو بدن بسیرن او تن او کماسی هی مثلا اختام در دوره دیروکا جباتا بنارن مثلا المانیا تایبتی هاد نحسدو دسبیکا نحسدی بلا ولا بوندما کبارا بايمار هذا فهم عشير بون هب نكن حياه زماني خو كيرن يك مهنا زمان خو كيشتن يعني يكتيا خو تشكرن جارد لبريطانيا جارد وسا يعني زمان فانا يكتيا خو تشكن يعني زمان تني مع سما قمرب بدو بالسنيه هبدو فهم كلي او سياسي جي قال لك رول جرين بليزه دوي هي ليده في بدارم جو ام كورت سري بسكن جو ام يعني زمان مي ستاندرد هبه او زمان ستاندرد همه مروف همه کرد بشکلی کی هفدو تید بکشنه هفدو بدنو کارم بدنو بستینن از بارم او قال گرینگه جاردن بحثا هر قابم بحثا قنقرا نتوید کن لی قال پیروزه و او دورد کماسی چید به لی از بارم گفت زمان او یکتی چه او یعنی باندورا خالتوی پرچه کردستان و سیاست و پارتی کردچه بکه از بارم او رول یعنی اختاو زمان او یکتی چه به زمانی خون زمانك ستاندرد ام قاربن بخلقينن ويدورد او يكتيا سياسي جي بيتشيب و خاله داويات خوازم بيجم بينم سر زمان مسؤولتيا هيزي لوقال يعني الكردستان باكور بجارد الدياسبورا بالكدريم قاربن الكردستان للروجافا مجال هنا يرو رول ويدري يعني پرورده بزمان کردی و گلک پیشکتی الکردستان باشور چقدر گوه بجی یعنی او گلک بسالان راستی آزادی دور هیلی او کماسی هی او سیده پیش نکتن یعنی چه گوه هیل سرت سکن لی ده پیش نخسن و در دورا خوشی بلا نکرن لی الکردستان با کرد تایبتی لویدری يعني او راستی مجال هو او هیزه لوکال سیویل جواکی کاری بوم رول گرینگ بلیستانا گو زمان کردی
پیش جواد کرنای دور دو که ماسی هبو از هیدار او مسئولیتی چه بگود ورد او رولا خو بلیزن و زمان کردی در دورا خوشیری میکن یعنی بوی گلک مهمه اتخوازم بان خالا بینم سر زمان دور سپاس گلک سپاس کن مالیاوا حوال عرفان کرم که دنگه تگردیه تمام کرم دنگه تفکر سپاس که مجلس ترید به روژه هر کسی که پیروز دکم سپاسیا کم جبوی ارگانیزاسیونه گلتش تاتنه بودن وکی همو دردامه اوجی درده که می هری مزنه جاخن اجد خوازم به عالی که دنه و هن بودنم بیجم هاوار آنجا پیروزباهی افروجه هم دکن اینه که اساس خدا اوه که وشانگری داده پیش همه یعنی ایرو اساس خدا روژه که وشانگریه روژه هواره جبوی کجی یعنی زمان کرد بریا هواره جهبو بریا روشانه جهبو بریا همو روزنامه و کوارن هیجی هبون بس ایرو پرسکری که امدیجین دیسا زمانه لی یا که ام ناسرد آخر بنجیم او هوارین یا من گور فکرامن لازمه سر وشانگریه به بوچی سر وشانگریه به وشانگریه که به هواره به روزنامه کردستانه و یندن حتی دست پیکرن اساس خدا پلاتفورمی که روشنبرین کرد زانستین کرد سیاست مدارین کرد پلاتفورم وان بو یعنی بسیار وی هوارا خو هوارا سیاست خو هوارا شور و تپنگین خو شاندن بو ملتی خو بو ملتی کرد با هر چهار پارچه ایرو ام دبینن د وشانگری دا روزنامه‌وانی دا کوارگری دا بیجن تو اوای او یک کرتیا و دمی تنه بوچه تنه ایرو تو دکاری به پرتوکه کی رومان به چروک به آنجی قنجک نویسه کی به دکاری به نویسه کی زانه بی که او انسان برای کردی داخله لی گریده کیش فکره گریده کیش پارتی ریخستانی و پشتا خدا کیش هیزه مرو دکاره اوی ببینه اوا جبو روشنبری جبو نویسکاری و جبو هنرمندیا کرد خطره که هری مزنه یعنی دخوازم چه بیجم ایرو یعنی میناک دخوازم از سید میناک بدم لی سر پلاتفورم واه مرونا خوازن ناوین او بده اما مثلا جیه که یعنی وکی بو پیشیام وکی از بیجم دخوازم بیجم اوه که مزن برخوندانیه که مزن روژاوا تایبتی کوبانی حتایین لسر کوبانی گله پرتوکات ننویسار لی پرتوکا هری حتی خواندم پرتوکا هری که زیده حتی فروتان امس هاویجن یا که هری ملت مراخ کرد و سر کوبانی حتی نویسار هنده انسان ما لهمبر وان وحشا برخدان و دستانه دان نویسار که چه دان نویسار موید او پرتوکا بلکه وقت هموش کاجی خانده به وی پرتوکی قالا کوبانیا که برخدا بو قالا کوبانیا راستی نکرو یعنی ایرو او پلاتفورم بو نتوه کی بو زمانه کی پرسکره که هری مزن یین که سری دکشن آلی زمان کردی واجی آلی وشانگری واجی آلی نویسکاری واجی تلی دنیر یک سری دکشنن هر یکی یام پشت خودانه هیزه کی آنجا پرا آنجا تایبتی گله کجا گل دجمنن دناوا و اوی دا جی گردن اینگی که جی دگرنجی اوی کورتر دکن انسان که بالا خودنه ادبیات انسان بالا خودنه سر زانین نویس کوارگری روزنامه‌گری لگوروان اکولا پیش داده ایرو میناک اد بجمعت پرتوکا دنویسم اد لیدن هرم از خوازم از سر کیج وشانه به ما وشاندن لگور وشانه وکی که ایدولوژی یعنی هر وشانه هر وشانخانه
کور خو ایدئولوژیک افراندی نه که ام بجی کریترین خوی ادبی وجهی اخلاقی آنجی یه نویسکی دانه نه ام کریتر ام پیوان نینن پیوانین سیاسی پیوانین حشمندی و تکیج عالی ایرو یا راستی جی امنا سر سوشال مدیا آنجی وکی دنیا آنجی دستن هزین دولتی مرود دبینه که چاپشتگیریه کی جی دبینن جبو یکی جی روزا 15 گلانه لگور من روزا چند امواکی روزا زمان کردی پیروز دکینجی تاسیس خود روزا که واشنگریه روزا که بیر و باوری و روشنبیری این کرد پلاتفرم که وانه هاور پلاتفرم یک هاوری دانویس نه همون پیشنگ کردون همون یک شهر کربون یک بر خدا بون یک دست دشمن روی بون خود گیاند بون سوریه و دری اب کوارا درخست و آرمان جوان چبو آرمان جوان و دری زمان پیش بخن نبود ولی زمان بود لسر زمان به وی کواره خوب بگین ملت خو حشمندی خو رخصتنی خو و آزادی خو پیش بخن و یکی دست پی بخن یعنی ایرو مرو نکاره با زمان کردی مثلا هی دنیای دا ایرو زمانی که انگلیسی زمانی که فرانسیزی و زمانی که ام بیشن دن به اوی خلاص ناوه یعنی تیکیلی خو هموالتی خو ایدین نمایه لیا کردا مخابن امن کردن ما کردی خبر دا امر آزاد بن کردی ما ولات ما یکه ام نکاریم بیشن دا کیفا ولات ام نکاریم بیشن دا کیفا دوزی ام نکاریم بیشن دا کیفا برخدانی بس از تنی کردی خبردم کردی بنویسیم و کردی باشیم و نظام چاپ کنیم ولی راست لی لازم مرو وانا یک و جواکی دینامیکی و جواکی بخیک مرو همش که به هر را بفکره یک و وان دینامیکا جوان یک نویسارا کردیه یک پرورده کردیه یک هنر کردیه یک اوپراویه یک استرامبیجیویه یک دنگبیجیویه یک تئاتر و سینماویه یعنی امنا همون دینامیکی وینه سیاستویه جبویه کیجی ادخوازم وکی پیشنیاره که آنها به سر خود اوه که منینه بس وکی پلاتفورمه که نویسکار زانیار روشنبر روزنامه‌وان یکون کووارا در دخن کنجک نویس با اوه کی چا تدی ام دیویژن کنگره نتوی به هر هیلی و لازمه جبو ما مستیمه که درس دن راجی لازمه جبو که یک کووارا در دخن راجی لازمه جبو یک که ام بیژن پرتوکان دنیسین نویسکار هلبستوان و جوان هنرمند استرامبیجان راجی لازمه بو وان راجی مرا کنگره یکی نتوی پیوسته که هر کس خدمت ولات بکن چونکه ایرو ولات و ملت منه به خیرانویسی مجنین یکو ما بخونین یکو ما پیشتا به هر یک ما بگین نفشه نو او یکایه جبو یکی اجی زیانا خزم درنج بکم اما کرد و کرمانجی مخواست از چند وان گوتنا بیجم جاردن سپاسی خلوه حملیات کم سپاسی کم گلک سپاس کن دو کس مافیا خافتنی خواستی از بیم امی بدلوانجی و داوین امی خلاص کن حمدیه برا او پشتیوی حوالی امین اخصو حمدیه دنگم تی؟ کرم که دنگی تی ببو شب باش ما شب همشکارا سپاس کن خیرات گلک صابه ما مستمجی خواست از دست تشتا بیجم مریان هزاتن از طلبه دماج بر زمان من اصلا یک امین چتا دیده بو سرچالا یعنی از کارم حالی بیجم مثلا اف خباته که هندکن یک وک هوا دکن زیادتر ببی از باورم سر زمان جی تشکیدی باشتر بن چون مثلا سرخوا بیجم من 20 ساله نه سر زمان خوا مکتب خوان يعني مالام دجي اسقط زمان دين اشتغل غير زمان دايكي لبالي وليجي نويسه ده از جالك نباش ولی بيجم يعني اخافتن دم باشن چون مال خود دشتغلن لبالي غير ماله ده هنگام زمان كي نه اخوه مو نشتغله راستي مو بچكي لال دبي كورد بي حچ زمان ده
از کارم حال بجم مو زمانی خواه کردی غینیش که مالبات خواه مو زیده تر در ندی بشتغلی سر با آخوه یعنی حالیت بجمع من پیش تریخن بلافتر که نو ملات خواهده جوه اکی من شواره جی گوته بشخواه yani ser YouTube ser sosyal medya anji vakti ki neha yani 21,000 yani ve salı dene em afqa ki ser teknolojiye peşketi ser YouTube ser internette yani mo ser va zede bixabte az bawermi gelek baştır be ve evkeda zaten derste ser YouTube u yeku tecmara gibi gelek mühim yani yeku ve grube de az bawerim همه گلی جمع پیشکتی تر سر زمان هر کس کو جه خوا آن تشتاکو کاره بی وک هوا درس بن تشنه دی بن بکن از باورم یه گلی باشتر بی یعنی سال دیوی وقتی اما گلی سپایتر هم کار بن بشتغل میشه خواست از وا بیجم گلک سپاس کن هوا را حمدیه سپاس مالیابا شبها بمینه خوش سپاس مالیابا پشتی امین وای وکر امین کما مرسینی یا خوندنه ای وای هفدودی سر چعوار مسدنگته از وکر شما بناب دنگته بنابه اسپریت کمی شکرم خورد تو دنگ خوبه که تمام وبو دنگته وبو دنگته وبو اما دنگته نای امین دنگته نای تو کسی نور yani ne nای متنی نه دنگ نای دنگی قط نای اول امین در کوید دیسا نهدته کوید نهدته کوید و گاباتو دکوید لجر دبکی برا دنگو ویدیو هر نروید شده پرسه حوالی لهونگ براوید سورانی داخفه بهبرمانی داخفه بگورانی داخفه حوالی لهونگ رجو سلاو ها ماموستا دنگی مهیه اری دنگی تگلک باش زلام رجو سلاو همو حوالان روژی کیف خوش بوم هاتم ویدیو براستی از روژی زمانی کردی لحمو حوالان لحمو کردی هر چوار پارچی لحمو کردی تاراوگیش از پیروز دکم براستی روژی پیروز بو ایمی کرد بو دست خوشی لیود دکم براستی ام در فتیه و چی کرد بو ایمه بکاریم بسر زمان راستی از یک بچی دیر هاتم سا ایمه کورسک چی کردیه حوالش حسیبی دزانی سر زمانی هورامی اونلاین و ما مستایک من لباشوری ایمه چند حول 20 حولی سر زمانی بون لسر زمانی هورامی فیر بوم زمان دزانن هوال براستی از زمان چما نتوی مثلا بو ایمه نت کورت براستی وکو نت ناسنامه نتویه یعنی با زمانی خوی میخته تخازی بناسی اگر زاروکی که نکارید ایستا زمانی خو بزانه و سوجی داد دیابابی ویه از قد لکردستان نجیام راستی لایران بوم حتمتا سویدی يعني من الكردي باش كثير مثلا كرمانجيش ناجم بردش زانه بس فهم دكم راسي يود هواري زانه بس من السويد فيربو شورش كميديا تي في صالي نودو شاشه تشيكرت لحمو زماني بو همو كردي راستي قد مثلا هوالي ايمك بزانن او ميديا تي في تشي شورش كرت لبالاستي مثلا زماني كردي مثلا يسمى ديجل روشالاتي الايراني كبزانن براستي او شورش كميديا تي في لسر زماني كردي تشيكر هيش kanali kitir hiç tigitine çünkü hiç dengi wi rangi wi hata peş haval kasan bun dizane zanin kirmanci çiye bu away ema bikarim bizanim netawi xo binasinin zamani xo de bizanim رخنيه ki min havalan hene rasti yani zani havali ema haya videri haval rast hiç zaruki dikarik havkat 6 ta 7 zaman beyak fedu bit yani her insan zaruk medijim dikarik 6 zaman fedu بتازه هاتو من السي مالباتي هاي جنابي من هالكي قرصية مثلا هوا جناري كيوان هوالي كيوان بو قلت هاو جيني بريمن سوريا يعني اول هالبي سوريا هاتبو سوريا عربو قلت بين هاتيتا السويد
13 ساڵە بووکی ماڵی مەیە یەک کەلیمە کوردی نزانی بەس بە 6 مانگ ئەسەفی خلاص کرد یعنی ئەو چونکە ئیرادە دەخواست هاتیە سویدی فێر بووە بەخواد سویدی فێر بێت بە 6 مانگ سویدی ئەو ئەسەفی مەدێژ ناژم سویدی کامل پێ دەبێت بەڵام چمەگە ناخازێت یعنی ئەگە هەواڵی مە بخازن زمانی کوردی لە ڕاستی بخازن ئەوە پڕ مهمە بۆ داهاتوو ئێمە بۆ نەتەوەی ئێمە بۆ شۆڕش ئێمە بۆ گەل ئێمە کە بکارین زاروکی خۆ بە کوردی بقارن بە ئاخف یعنی ئەوە پڕ مهمە هیوی دەخوازم هەموو هەواڵێکی وی دەرەیە ئەو شۆڕشی سەر چی بۆ زمانی کوردی مامۆستای مەسەبی دەری هەنە کۆرۆنای ئەگەر چی وەکو بڵێن خرابیکی وی هەبوو بەس ئەم باشیکی وی بۆ هەموو هەواڵان لەسەر ئۆنلاینێت چێکردن لەسەر زمانی بکارن لەسەر زمانی ئیش بکەن لەسەر زمانی ئاخفتن بکەن لەسەر زمانی بچێک پێشکەفتن دەست بکەن مامۆستای ئێمە پڕ هەنە دەزانین لەسەر ئەنستیتوی کوردی هەنستۆ کۆم دەکانن یان کۆمەک یار بگەن مامۆستا حەسیب هاتیە ویدیۆ لە باژاری ئێمە یوتیوبری هەیە بەڕاستیەوەش کورسێ کردیە یعنی ئەوەی هەواڵ ئێمە دەخوازیم ئەو ڕخنەی لەسەر ئێمە نەمێنێت ئێمە ئەو زمانی کوردی بە تایبەتی هەواڵی ئێمە لە باکووری ڕاستی کوردیکی ئەوان پێویستە مەتریاڵیش هەنە ئیستا کەس نەکارێ بێژنینە کە بکارین ئێمە زمانی خۆ پێشکەوتی بکەین بکارین زمانی کوردی زمانێکی هەرە مەزنە هەواڵان ڕاستی من بژن هەواڵش بزانن بەڵکو حرب عەرەبی بزانن بەڵکو تورکی بزانن یا بزانن فارسیش بزانن زمانی تورکی لە هەر سێ زمانی ئەو زمانە مەزنترە بەڵام چما زمانی دەسەڵات نەبووە پاشێ دەچێت ئیوی دەخوازم دووبارە دەستخۆشی لە هەموو هەواڵان دەکەم و لە هەوا مامۆستای دەستخۆشی دەکەم و هیوی دەخوازم ئێمە ساڵێکی دنی وەکو ئەو هەواڵێک ئێمە لە پێشی مەگوت ساڵێکی دن بکارین بە کوردیەکی باشتر بێنە پێشی جەم یەک کۆم ببین زارۆکی خۆ مهمترە بەڕاستی مهمە ئەگەریش هەموو لە پێش دەگوت ئەگەر زارۆکی ئێمە نەکاری کوردی خەبەر بداوە سوژی مەیە ئەوە هیچ شتێکی نییە و بەهانەیەکی نینە و ئەوە ڕەخنەدانی بێ خۆ بکەین گەلی سپاس مامۆستا دووبارە ڕۆژی زمانی کوردی ئێمە پیرۆز دەکەم بە هەموو هەواڵان و هیوی دەخوازم هەر سەرکەفتن لە هەموو هەواڵ مالیابە هەواڵێ ئەمین کە دەنگێتە بوو هەلەکەرم کرد باخفە نا ئێتە چوو وەختێتە چوو هەواڵێ ماچ براو کەرم کرد ماچ ناک مامۆستا مەک لەسەر ناوی بیلگیسارێ لەسەر ناوی کۆمپیوتەرێ مەک ئەو کەتی ماچ خەلەت فەهمکردن سەریدا ڕاستی نەبێ تەناس نەکرد کەرم کرد ناوی من یێتیش ez ji Bakurê Kurdistanê me li Fransa dijîm û em hevdû li ser Twitterê de jî ew dikin. Bi rastî serî da cejna we hemû ame pîroz be û tiştekî ev mesela koronayî derfetekî pir xweş da ku em li ser onlaynê hatin derhevdû û wilo grûpekî were xweş çêbû li ser ziman jî gelek aktivîte çêbû û ji keda were jî gelek spas. Ez naxwazim pir firehî ew bikim gelekî hevala derheqê gelekî mesela da zaten xeberdan feqet tişta ku ez xwazim bêjim yek asimilasyon tiştekî herî zor e yani li pirahî li ser her çar perçê Kurdistanê em nedibin bangeha dijminekî da em dibin bangeha çar dijmina da çar destên giran li ser pişta me bûn heta îro roj ku me çanda xwe hunera xwe kultura xwe pêşda xist ev jî ne tiştekî vala ye lê feqet terê dike terê nake jî ger em hîna berxwe bidin temenê gelekî kesên vê derê de ji min pir mestirin ew xwe pir jî na lê feqet ez îro nava heftekî da wa zarekî min ê çîbe bav eger ku ez zimanê xwe ravî wê zara xwe nekim wê tu kes zimana min kültura min çanda min hebûna min û ji ku hatina min ji ku çûyîna min ravî wî zarokê bike û vê çand û külturê hunerê berdewam bike zanîngeha yekemîn li mala min da wê dest pê bike ya duyemîn piçekî bêderfetiyê me tabî pirin min çendekî ewil li ser Twitterê dîsa keçkekî piçûk ji Rojavayê dît mikrofona Roj TV hilda bû destê xwe û mena bilbilekî em bêjin
وەرخواش داخفی و قسەت کرد و gelekî kesên bakur jî parvekiribûn gotibûn yanî zarokekî rojava zimanê xwe çiqas xweş xeber dide falan û wilo hat bîra min yanî rojava yanî şoreşa rojava 2011 da dest pê kir ev em 2020 da ne nava 8 em bêjin 9 sala da yanî ancak em bêjin me 3-4 sala li wê derê pişta xwe rast kiriye ku zarok pêda ji şer xilas bûne û talîm dibînin û zarokê me hatine çi astê çiqas xweş zimanê xwe qise dikin zimanê me qise dikin ev ne tiştekî hindik e bi rastî mirov pê serfiraz dibe li ser vî meselê tişta kêmasiya me organizasyon û bêdewletbûna me bê sîstembûna me li ser pişta me barekî giran e belê belkî em bêjin dewlet tiştekî pîs e dewlet xirab e dewlet zilm e zor e gelek tişt em bêjin lê feqet derfetên ku dewletbûn dide mirov jî evan sazgehên ku dewlet ew dide îmkanên ku dewlet dide mirov pê dikare çand û huner û kultura xwe nede endakirin bi dunyayê bide naskirin di nava cîhanê da ji xwe re ewkekî nasnamayekî bigire li ser pirtûka xwe li ser erdê xwe li ser warê xwe yanî ew nebe piçekî zêdeyî zehmet e ez naxwazim zêde bigirême jî gelekî spas ez spas dikim maliya van em çawa bikin ez dibêm eger kesekî nê tiştekî zêde bêje tu nebi cubare bêje tu nebi ez dibêm bes e em bigirin mamoste Kamuran ez agahiyakê bidim paşê em mafya xaftinê bidim te û em ê biqedînin roja 21 mehê saet 9:15 de dîsa li ser vê lînka mişandiyê li heman lînk ez ê lînkê neguherînim pirtûka cîhan roj ya romana wî ya mala bas ew ê ji tevlî şewrê bibe û koma Cizîrê ya Mersînê ya Amedê ya Stockholmê û ji gelek cûreydinê şewrê bibin pirtûk mişter komê ê bixwazin ez dikarin dîsa ji wan re pedefa pirtûkê jî bişînim em ê ji bo tevlîbûna we hemûyan spas dikin ez ê mamoste Kamuran ger tiştekî bêjin ya jî em ê bernama xwe dawî bikin spas dikim سپاس مامۆستا گوتنەکە گوازێ بێژم هەواڵە هەموو شخۆ گوتن تشتێکی زێدەتر بلا نەبێت تەکرار